Lanjut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oh, udah salah satu itu. Oh ayo. Iya. Iya. Enggak macus nih. Ayo dong. Jangan patah semangat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, lah Jawa Santiang. Jawa Santiang baru tadi nak. Iya. Tadi bahasa itu dong. Akhirnya dari mana? Lagi baru lanjut. Ih, gini. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Tenang. Ar-Rahman. Ar-Rahmanir-Rahim. Iya. Maliki yaumiddin. Tuh. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Tenang, kono itu salah. Iyyaka Iyyaka. Iyyaka na'budu. Iya, tadi itu bagus. Budu wa iyyaka nasta'in. Tak kali. Ihdinas siratal mustaqim. Tak mustaqim. Ta tipis. Kau yang bare. Mustaqim. Mustaqim. Yang tadi besok. Mustaqim. Ya. Simanggo. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tak. Mustaqim. Ya. Kim. Benar lo. Kim. Tuh. Tapi nan ta itu nak tor kan mustaqim tak tor. Mustaqim. Mustaqim. Siratal lazi. Nan siratal lazi itu nan lawan salah. Siratal lazi. Tuh. Kan berubah. Itu buat dibaca salah. Itu namanya itu. An'amta alaihim. Sekali lagi. Siratal zi. Shashi. Iya, Shi enggak? Si. Shi. Tak kuat anak musim dah. Shashi. Sosi. Tuan. Sosi. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim. Terus An'amta alaihim. Ta'alaihim. Ta'alaihim. Tipis sudah itu. Alaihim. Ta'alaihim. Ghairil Mag. maghdubi alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terus lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Alhamdulillah. Tipis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arab dari filos teh. Kalau hirap kalau coba berarti tidak tebal ya. Tidak hirap tapi bule orok. Hirap. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terus dulu, kalau. Berarti tidak A tapi A ya. Ar-Rahmanir Rahim. Lanjut. Maliki Maliki. Ya, itu salah. Nya Maliki. Maliki yaumiddin. Ya.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kau sambung ada belok di situ. Benar tu. Iya, nah. Balik satu tu. Balik satu tu dari betul. Iya. Pertama i lo. I ku ada penekanan. Iya. Iyyaka Aku nak na'budu. yang kana. Aku nak kana salah. Tipis sekali so. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tain salah tidak tain dong. Tain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tain. Betul salah. Tidak boleh tak? Tapi ain pun. Panas tain. Kalau tain jawab je leh. Ini tak telur je. Tak telur tu kalau tak telur tu. Tak telur tu nasa'a. Jadi tak telur tu istain. Jadi nun mati. Baliknya tu. Nasta'in. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wih buat Al-Quran. Salah Iyyaka saya baca na'budu wa iyyaka nasta'in. Ain. Oh ayo. Oh ayo. Sebagai macam ni. Ihdinas siratal. Kalau leh terus selesai dia tu leh. Yo, kurang belok nama belok baca nadung dah. Ya. Jadi iya kan lo. Ikuti ambo selaku mempelurui. Iya. Iya kok ada penekanan. Iya sama iya tidak. Yo masalahnya duduk. Kok tak sadia, kok gadang paruh kok. Kapado matuari kami menyembah, ti kami dapat sadia oleh coro. Kak selaki dalam batu suas ya. Jadi bahan yang benar ada penekanan di dalam. Iya. Iya. Iyyaka na'budu Iyyaka na'budu wa iyyaka wa iyyaka Nah. Baca. Iya. 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 Coba. Iya. Iya. Jadi iya ini kok. Kalau kau Iko menyambut kayak I. Iya. I. Jadi Angin satu lo gitu. Ngecek lah. Lah. kok jadi ketika dia bersedia ada yang mati di dalamnya. Huruf dasarnya kuat. Cie mati cie ibu. Kuat. Kau mati kau hidup. Iya. Kesewarnaannya tulisannya asal kata kok. Asal kata dulu mau aku diturunan di pilot mana ada orang ahli Nusantara. Jadi banyak anak huruf kau maka hilang huruf ya kau cek. Hilang ya kau dia jadi. Jadi dua kalimatnya i cie ya cie. Saja kau pengganti ya nama titik. Maka cara pengucapannya bunuh cie ijuan cie. Iya. Iya. Sama. Iya dong. Ketika mereka iya. Jadi kon iya kona atau salah kona itu salah. Ketika Iya karena tuh lanjut. iya karena budua iya. Yang kedua tanda wa iya. Iya karena budua iya karena itu nang kona salah. Kan so. Kanas. iya karena
na'budu wa iyyaka nasta'in. Kanas tak itu lah. Nasta'in. Cik, kanas besok. Tidak dulu. Kanas. Kanas. Ta. Ka. Kanas ta. Kanas ta. Nggak tor tapi ta. Kanas ta. Ta besok. Ta'in. Di mana ta kok? Urut ta kok? Ya. Di mana taknya? Di ujung lidah mengarah kepada pangkal gigi atas. Ta. Ta. Tuh. Ta. Iya karena dua iya karena ta'in. 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 Coba lawan lihat, coba kayak lihat. Iya karena budua iya karena ta'i. Ta'i. Iya, kape, kamu kapulu. Wah, yung mga yung lihat. Iya, kan? Iya. Enggak macus nih. Ayo dong. Jangan patah semangat. Iya karena budua iya karena ta'in. Oh, lah jawasan tiang. Jawasan tiang baru tadi nak. Iya. Tadi bahasa itu dong. Akhirnya dari mana? Lagi baru lanjut. Deh. Ihdinas Kalau misalnya siratal mustaqim. Sak bahasa itu. Urus salah. Wah, cuma Ihdinas siratal mustaqim. Kulo, lanjut. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Gairin dong, banyak pilok dong. Banyak pilok gairin tadi. Lihat. Ghairil kok enggak boleh dipantulkan dong. Artinya orang bertahan artinya. Ghairil maghdu Tahan. Ra, kita semua. Hah? Ra. Ra. Ang. Ra. 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 Enggak ra, tapi ra. 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 Saya itu sampai turun. Ghairil magh. Itu kha no, enggak kha, enggak makh, tapi ra. Tuh, Ghairil maghdubi alaihim. Masalah ra tuh. Tuh. Maghdubi alaihim waladdallin. Bagus. Betul lah. Tapi kok do ko salah. Enggak do, tapi bo. Itu salah. Do, tapi do salah. Tapi enggak do, tapi bo. Do. Itu lah kira kan. Nah, jadi dadum PR-nya huruf bat ya. Huruf bat kira-kira. Wah angku. Hah? Wah alih. Udah melatih huruf-huruf yang kipte tapi dibesarkan seluruh hurufnya. Do. Itu kadang. Ini huruf sampai dan tebalnya. Sat, dot, toza. Saya biar ringan saja. Iya tuh, payahna kok. Itu. Sat. Dia semua. Sat. I. Zo. Berarti ain. Ain. Ain dulu ya. Ain ini kok dibawa. Lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh, dia salah satu itu. Oh ayo. Di pelok nah. Itu raja. Iya kan tuh. Pelok kadang-kadang pun salah-salah juga baca gitu. Baik dah salah aku. Kalau enggak Kayak cie saya hilang lah huruf tu dia. lewat dia. Salah payahnya. Ain panjang. A'udzu billahi minasy Billahi minasyaitonir rajim. Lanjut dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Boleh dah. Maliki Boleh dah. Yaumiddin. Yang lagi. Lagi. Maya. Maliki Yaumiddin. Jadi li ki dan lilik. Kalau lilik maliki yaumiddin. Jadi li Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Mas lagu. Boleh ada terang asal. Doa pendek sabi. Enggak percaya benda ada lah. Saya kok pakai harus. Kalau di 2 rakaat pertama harus Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, belok. Jadi pelatihan huruf sad lo. Ihdinas si. Jadi sad itu kan? Sekarang sifatnya tidak kue angin itu keluar. Si. Ihdinas si. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, bos ya lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'am. An'am. Baik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Apa? Benar. Kok harus berperui kok? An. Ya harus A ya. An itu jangan hampir sama nih kong. Hampir mirip bana seketik bana bedanya. An kok A kok kering. An je am je. An'am. Aja. An'am. Kalau an'am, ain ini keduanya. An'am. Ya an'am. Lanjut, baik. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Tuh belok lo, nak suruh zu. Zazi zu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Nah, syaitan kan jadi syai. Kok melalakai dari biasa sebelumnya ada. Jadi huruf syin itu beda tadi sya, sa, ta sama sa. Nah, itu kan sya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Lanjut lo. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Gitu kok? Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aja. Aina alamin. Ayo. Ar-Rahman. Yang ke? Ya Allah. Rahmanir-Rahim. Lanjut. Maliki yaumiddin. Middin. Macam Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin.
Ya. Iyyaka na'budu ya enggak? Ya. Wa iyyaka nasta'in. Kanasta. Wa iyyaka nasta'in. Ya, ta ya. La ton pita. Tahan. Besarkan. Dinas Ya, ihdinas sirat. sirat Sirat panjang. ihdinas sirat Sirat. siratal Sirat panjang. Sirat. siratal mustaqim Terus taqim. Nah, mustaqim mim mati. Qim. Kuat ya? Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim Qim. Diam kamu. Qim ada. Qim. Lanjut. mustaqim sirat Sirat ya. Sirat. siratal lazina An. siratal lazina amta alaihim Terus. gairil itu enggak Ghaib. gairil Mal. gairil maghdub Ya. bangko Ghairil maghdubi. gairil maghdubi alaihim walad dalin Boleh. Lagi lah tuh. Jadi lo masih banyak di pelok. Ketemu shin, ain, an'amta alaihim, ta sama mim. Siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ba nah itu. Nah, taruh. Itu latihan tadi. Ya. yang kedua terusin kok Latihan kok masalahnya penting kok. Ya. Sudah deh. Bilang sekolah kau. Hah? Bilang sekolah doang. Enggak kau bawa kau gua serang kau. Ah, shin kena ada jai. Salam kenal. Shin kena. Aja. Itu sekali. Alham. Kita punya saya sekolah tangan seperti kan. Bagus. Iyyaka na'budu wa Ada dua naik. Pendek. iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Lanjut. ihdinas siratal mustaqim Bagus. siratal ladzina an'amta alaihim Lanjut. ghairil maghdubi alaihim waladdallin Saya mengucapkan huruf dal. Boleh. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi Ya maghdubi. Ya kalau mau tahu ya payah ya. Dakwahnya payah kan? Imam sendiri banyak tapi huruf dal kok. Namanya do. Namanya do banyak. Tak bo tapi do. Ghairil maghdubi do. Ini pada itu tengah ada banyak tuh. Bule do yang kau. Do, nah do kan salah. Do. Nyobo kok. Do. Iya benar. Do. Kalau tepat makhrajnya lama menengahnya. Langsung menengahnya. Ghairil maghdubi. Jadi Baik. enggak bakal kalau tanggul dah tuh kan ada tuh. Maghdubi. Bu. Do. Do.
Magdu